Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi bigaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Umunyarwanda arya ibiro 13 by'inyama ku mwaka, mu gihe aba agomba kurya ibiro bigera kuri 50. Ibi byagaragajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Ndabamenye Tresphore, wagaragaje ko ku mwaka umunyarwanda arya ibiro 13 by'inyama kandi agomba kurya ibiro 50 by'inyama nk'uko ibipimo by'umuryango mpuzamahanga wita ku biribwa bigaragaza. Ibi yabigarutseho ku itariki ya 16 Ukwakira umwaka 2025 mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru, aho yagarukaga ku myiteguro u Rwanda rufite ukwizihiza ku munsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa uba ku itariki ya 16 Ukwakira buri mwaka. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare igaragaza ko 98% by'ibiribwa abanyarwanda barya ari ibikomoka ku buhinzi, mu gihe ibikomoka ku matungo biri kuri 2% ku mwaka. Iyi mibare igaragaza ko mu mwaka wa 2024 ingufu zikomoka ku biribwa cyangwa se kalori umunyarwanda umwe yaryaga nibura ku munsi kalori zigera kuri 2,239, zikaba zaravuye kuri 2,290 zariho mu mwaka wa 2023. Muri izo kalori zigera kuri 40.3 akaba arizo zakomokaga ku matungo. Ibi ni bimwe mu byo Dr Ndabamenye yavuze ko biteye inkeke kubera ko abanyarwanda batajya barya inyama zihagije ugereranyije n'igipimo mpuzamahanga. Yakomeje asobanura ko kugira ngo ibiro by'inyama abanyarwanda barya bive ku biro 13 bigere ku biro 50, bizasaba ko hafatwa izindi ngamba zitandukanye zirimo guteza imbere ubworozi bw'amafi, kongera inyama z'amatungo magufi, kuvugura icyororo cy'amatungo zirimo inka kugira ngo umusaruro w'amata wiyongere, ari nako inyama z'inka ziyongera. Byitezwe ko umusaruro w'inyama z'inka uzava kuri toni zigera ku 76 mu mwaka wa 2025-2026 ukazagera ku 86 mu mwaka wa 2028 n'umwaka wa 2029. Inyama z'ihene zo zizava kuri toni zirenga 36 zigere kuri toni zirenga 41,000, naho inyama z'intama zo zizava kuri toni 10,000 zigere kuri toni 11,000. Inyama z'inkoko byitezwe ko zizava kuri toni 58,000 mu mwaka wa 2025-2026 zigezwe kuri toni 65,000 mu mwaka wa 2028 n'umwaka wa 2029. Ni mu gihe izi ngurube zo zizavana kuri toni zirenga 26,000 zigezwe kuri toni 29,000. Amafi yo azava kuri toni 59,000 agezwe kuri toni 77,000. Yavuze ko kandi imiryango ingana na 5% mu Rwanda mu cyumweru kimwe ariyo ibasha kubona inyama, amafi n'amata, ariko imiryango igera kuri 95% ubu ikaba itabasha kubona ibiryo uko bikwiriye. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Ndabamenye Tresphore yanagaragaje ko u Rwanda ruhagaze neza mu bijyanye no kwihaza mu biribwa kubera ko abanyarwanda muri rusange bagera kuri 43% babashije kwihaza mu biribwa. Yavuze ko kugeza ubu abanyarwanda bamaze kwihaza mu biribwa bagera kuri 43%. Yavuze ko bari bavuye kuri 79.2%. Yakomeje avuga ko muri rusange abanyarwanda babasha kwihaza mu biribwa bari ku kigero cya 43%. Abafite ibidahagije bari ku kigero cya 16%, bo bakaba baravuye ku kigero cya 19%, mu gihe rimwe ku ijana risigaye ari abatabasha kubona ibiryo uko bikwiriye. Uyu muyobozi yanagaragaje ko ibipimo bigera kuri 17% by'abanyarwanda batihaza mu biribwa kubera ko uturere two mu gihugu tuteza ibiribwa ku kigero kingana ndetse ko tutanagira imiterere imeze kimwe. Ubundi imibare itangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi ivuga ko abaturage nibura bagera kuri 700,000 badafite ibiribwa bihagije. Ni mu gihe muri Afurika y'umunsi w'ubutayu bwa Sahara abaturage bagera kuri 240,000 badafite ibiribwa bihagije. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko akarere ka Nyamagabe ariko karere kari inyuma mu kugira ibiribwa bihagije, ari nako kazihirizwamo umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa uzaba ku itariki ya 24 z'ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2025. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda aho wakunze ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.